pozdravljeni na simpoziju o 800-letnici jaslic svetega Frančiška Asiškega. Veseli smo, da smo se zbrali tu v slovenskem Marijinem narodnem svetišču. Med nami prav lepo pozdravljam apostolskega nuncija v Republiki Sloveniji, njegovo ekscelenco monsignorja dr. Žana Marija Špajka, ter podžupana občine Radovljica, gospoda Mirjana Remsa. In zato bomo v današnjem dnevu pregledali malo zgodovino in tudi pomen, ki ga je storil sveti Frančišek pred 800 leti. Zato sem vesel, da imamo tudi goste iz tujine. Glavne članke so napisali profesorji, ki se s tem ukvarjajo in materijo zelo dobro poznajo, in pa tudi podpredsednik mednarodnega združenja bo imel prvo in najdaljše predavanje, ki smo mu dali na razpolago. Fratelli e sorelle in Gesù Cristo, buongiorno. Frati in sestre o Jesusu Cristo, dober dan. Sono stato molto contento di rispondere positivo all'invito di padre Robert Bačić. Zelo sem vesel, da sem lahko pozitivno odgovoril na povabilo, ki smo ga poslali. Ogni volta mi piacciono di più le sue iniziative. Vsakič me vedno bolj nagovarjajo moje iniciative. Se sono positive naturalmente. Vse so pozitivne. L'evento che celebriamo questa sera è molto importante per la vita spirituale nostra. To, kar bomo danes odhajali in pa na sveti večer, je zelo pomembno za naše duhovno življenje. Perché naturalmente il presepio il Natale è percepito come una festa sentimentale, emozionale, che ci coinvolge e che ci tocca tanto, perché si tratta di un bambino. L'essere umano è sempre commosso quando vede un piccolo, un bambino. To, kar obhajamo na sveti večer, je čustven, emotivni večer, ko ga obhajamo v krogu družine, in vedno v središču pa tisto, kar nas najbolj nagovarja, je pa otrok, dete. Le rappresentazioni del Santo Natale del nostro Signore sono antiche, sono più antiche che Grecia naturalmente. Predstavitve božičnega večera, božiča, so starejše naravno kot je sam Grečo. Si trovano già nelle catacombe di Santa Priscilla, si trova nell'arte, abbiamo l'arte bizantino, l'arte carolingio e poi l'arte romanico che ha delle rappresentazioni della natività del nostro Signore. Predstavitve Jezusovega rojstva najdemo v katakombah svete Priscile, potem v umetnosti skozi zgodovino do Greča, tako da je različnih predstavitev zelo veliko. Ma allora che cosa rende così particolare Grecia? In kaj je tako posebnega pri Grečo? Vorrei fare giusto una piccola analisi su San Francesco Diacono. Rad bi naredil eno kratko analizo o svetem Frančišku Diakonu. Perché pochi parlano della diaconia di San Francesco, nemmeno i francescani. Mnogi zelo malo govorijo o diakonatu svetega Frančiška, tudi Frančiškovi bratje ne. E vorrei fare una piccola comparazione, giusto un minuto, tra il diaconato di San Stefano e di San Francesco. Rad bi naredil podobnost dveh diakonov, svetega Štefana in svetega Frančiška. Sapete benissimo che San Stefano era uno dei 7 primi diaconi. Sveti Štefan je bil eden izmed prvih 7 diakonov v cerkvi. Gli Atti degli Apostoli parlano di lui, era una figura assolutamente essenziale nella diffusione del Vangelo nel primo secolo, nei primi anni dopo Cristo. Apostolska dela govorijo o tem diakonu, ki je imel posebno, lahko rečemo, najpomembnejšo vlogo pri oznanjevanju evangelija v 1. stoletju.
E che cosa ha proclamato San Stefano? In un contesto molto opposto, che era quello del suo tempo, e lui ha proclamato la divinità di Cristo. In kaj je tako posebnega naredil sveti Štefan v svojem obdobju, v katerem je živel, oznanil je Kristusovo božanstvo. Ha visto il cielo aperto e Gesù seduto a destra del Padre. Videl je nebo odprto in sedečega Jezusa na očetovi desnici. Dunque ha proclamato non soltanto il fatto che Gesù è nel cielo, ma ha proclamato anche la sua divinità e ha proclamato il mistero della Santissima Trinità. Ni samo povedal, da je Jezus v nebesi, ampak je razodel tudi njegovo božanskost in tudi razodel Sveto Trojico. E per tale ragione che è stato ucciso. In tudi zaradi tega je bil umorjen, ubit. E per tale ragione ancora che oggi stesso tanti cristiani sono uccisi in numerosi paesi del mondo che rifiutano sia la divinità di Cristo sia la Santissima Trinità. In prav zaradi tega razloga so mnogi kristjani pobiti tudi po današnjem svetu v različnih državah, zaradi tega, ker mnogi zanikajo božanskost Jezusa Kristusa in tudi Svete Trojice. A Grecio San Francesco ha preso nei suoi mani un bambino, un piccolo umano. V Grečo pa je Frančišek vzel v svoje roke majhnega otroka, nekaj človeškega. E ha messo in scena di maniera molto semplice, ma anche molto spettacolare, la natività, l'incarnazione del nostro Signore. Na poseben način je vzel v svoje roke in predstavil Jezusovo rojstvo, učlovečenje Boga. Se San Stefano ha proclamato la divinità e la natura divina di Cristo, San Francesco, lui da parte sua, è stato il testimone e il proclamatore della natura umana di Cristo. Če je sveti Štefan razodel božanskost Jezusa Kristusa, je potem sveti Frančišek razodel človeškost Jezusa Kristusa. Dunque nella testimonianza di Natale abbiamo, e di Grecio, abbiamo anche questi due aspetti. Ko gledamo na Grečo, kaj se tam zgodilo, imamo te dve perspektive, božanskost in človeškost Jezusa. E il riassunto di quello si trova in questa croce meravigliosa che viene dall'artigianato di Betlemme. In če vse skupaj povežemo, se to nahaja na križu, ki ga vidite tukaj na oltarju, ki prihaja iz Betlehema. Abbiamo la croce, il luogo della salvezza, e abbiamo sotto una natività. Imamo križ, ki je znamenje našega odrešenja, in pod križem je Jezusovo rojstvo. E dunque con Grecio, diciamo, l'insegnamento di San Stefano è stato completato da un altro diacono, da San Francesco. To, kar je začel sveti Štefan kot diakon, ga je dopolnil v celoti drugi diakon, sveti Frančišek v Greču. Allora è molto interessante perché il diaconato è il servizio della parola, il servizio della tavola. Zelo je pomembno, da vemo, da diakonat pomeni služenje pri mizi in pri oltarju. E abbiamo in questo ministero i due aspetti, le due nature di Cristo. In ko pogledamo oboje skupaj, imamo dve naravi v Jezusu Kristusu, to, kar smo rekli, Božjo in človeško. La sua natura divina attraverso la parola, parola rivelata, parola viva, parola dinamica di Dio. Imamo to božanskost, ki se razodeva v Božji besedi, ki je vedno dinamična, ki je vedno živa. E il servizio della tavola, perché ognuno di noi ha bisogno per vivere di mangiare e di bere. In tudi potem služba pri mizi, kajti vsakdo od nas mora živeti, da lahko je in tudi pije. E conoscendo la nostra debolezza, Gesù ne ha fatto un sacramento, il sacramento dell'Eucaristia, mangiare e bere, essere più vicino a Dio per essere noi stessi, come dicono i mistici orientali, per essere divinizzati.
In to, kar je Jezus razumel človeško naravo, kaj nam manjka, kaj potrebujemo, je ustanovil sakrament svete Evharistije, da se lahko pri Evharistiji hranimo, napijemo in da tudi preko Evharistije v nas prihaja, kot so rekli mistiki, nekaj božanskega. Dunque, cari fratelli e sorelle, quando uscite di qui, dite un po' fuori quello che il nunzio ha detto. Dragi brati in sestre, ko boste odšli od tukaj, povejte drugim, kaj vam je nunci povedal. È vero che a volte quello che dico è un po' complicato, no? E poi sono anche in tante considerazioni teologiche, ma penso che quello che ho detto è molto basico. Ciascuno può capire e ciascuno soprattutto può compartire. Pravi to, kar včasih povem, nekdo misli, da je nekaj ne vem kako velikega, nerazumljivega, ampak tukaj sem vam povedal samo osnovne stvari, da boste razumeli in da boste tudi vi s tem sočustvovali. Vi auguro a tutti un buon Natale, buona festa di Natale, ma anche io so che voi sloveni a voi piace fare festa, e poi ci sono questi cibi particolari, la pizza e tutte quelle cose che sono vostre e che tra l'altro sono molto buone, no? Vsem želim vesel, blagoslovljen Božič in vem, da imate Slovenci radi dobro obloženo mizo, potico in tako naprej. Ma non dimenticate l'aspetto profondamente spirituale del Santo Natale. Rad bi pa poudaril, da ne pozabite tisto, kar je res duhovno, bistveno sporočilo Božiča. E ringrazio di nuovo il padre Roberto per questa iniziativa, non unicamente per celebrare gli 800 anni di Greccio, che è un evento mondiale cristiano, ma anche per darmi la possibilità di parlare con voi altri, perché in fondo sono sempre il rappresentante del Papa nel vostro paese. Še enkrat se zahvaljujem za to inicijativo v praznovanju 800-letnice Greča, tudi vam za vse to, kar storite, naj bo še naprej pozitivno. Allora in anticipo vi dico a tutti Santo Natale. Že vnaprej vam voščim blagoslovljen Božič. E bella festa. In dobro praznovanje. Hvala lepa, grazie. Zato vam v tem adventnem času tudi jaz želim veliko veselja ob soncu, ki nas bo vedno bolj. Hvala. Tomaž Čelanski pripoveduje, da je Frančišek želel s svojimi očmi videti in podoživeti Jezusovo rojstvo. Skromnost dogodka, učlovečenja Božjega Sina, je bi spregovorila v njegovem srcu. V tej noči je po skupni molitvi in bdenju duhovnik v hlebu obhajal Evharistijo. Noč je minila v petju, zahvali in molitvi. Buongiorno a tutti. Saluto le autorità religiose, Sua Eccellenza Padre Robert, saluto le autorità civili e saluto tutti voi. Grazie a Padre Robert per aver invitato la comunità francescana. Lui rappresenta l'associazione della Slovenia diciamo, come rappresentante dell'associazione nazionale della Slovenia. Rad bi še enkrat vse pozdravil, posebej ga veseli za povabilo, ki ga je sprejel, tako da se udeležuje kot na najvišji svetovni ravni, ker tudi naše združenje Jasličarske zveze je del te mednarodne zveze. Sveti Frančišek se rodi v hlevu, tako kot Jezus. Če vidimo, da se je Jezus rodil v hlevu, v tem hlevu, tukaj je pa očetova hiša. In mati, ker ni mogla roditi, je imela težave, pride neznan gost, angel, skrit v tej podobi in reče materi, če hočeš roditi, se moraš omakniti v hlev in tam boš z lahkoto porodila novo delo. In mati Pika se takoj zateče v hlev in tam je brez težav rodila novorojenca. In potem pride zopet ta neznani v podobi angela, berača
In pravi služkini, daj mi pokaži to novorojeno dete, ki se rodilo, rad bi ga videl. Malo jo zapredi, kaj naj stori, potem vpraša mamo, če ji to dovoli. Pravi, ja, no, naj bo. In prinese otroka pokazati temu neznanemu gostu in potem izgine, da nikoli več ni bilo videti v mesto Asizijo. Hvala lepa za prijazne besede in lep pozdrav vsem. Sem vesel, da ste se odzvali po vabilu. Prišli sem na Brezje, ki postaja nekakšno jasličarsko središče Slovenije, slovenske cerkve in hkrati nas odpirajo v tem jasličarskem duhu, v jasličarski ustvarjalnosti, s tem pa verjamem, da tudi v tej posebni duhovnosti Božiča, si slišal Ciril? Božiča? Ja. Ki nam mora postajati zelo, zelo prisotna. Jaslice nas lahko zelo hitro zapeljejo v sentimentalnost. Nagovarjajo naš čut za lepo, ker je dobro in prav, in pozabimo narediti tisti korak naprej. Ta korak pa naprej pa je, da gre na koncu za učlovečanje Božjega Sina. In zato nas jaslice vedno znova vabijo k premišljevanju o Bogu, ki vstopa v ta svet. Naš Bog ni oddaljeni Bog, naš Bog ni odsotni Bog, naš Bog ni nedostopni Bog. Nekakšen Bog na nekem Olimpu, ne Bog na Sinaju, ampak Bog, ki spregovori človeka na srce, oziroma Bog, ki postane človek, zato da bi človek lahko zaslišal tega Boga, sprejel njegovo besedo in tudi sprejel tega Boga. In zato mora biti tudi naše krščanstvo, naša vera, vedno znova inkarnirana vera. Vemo, da smo v preteklosti in ravno tako se dogaja danes. Nihali v svojem odnosu in svoje duhovnosti, v svojem bogoslužju od čisto poduhovljenih sfer pa do raznih sektaških pridihov. Jezus pa postane človek, da bi tudi mi vedeli, da mora biti naše verovanje učlovečeno, se pravi živeto v tem svetu, oznanilo za ta svet. Temu svetu mora naša vera prinašati sporočilo Evangelija, veselo vest, in temu svetu moramo oznanjati tega Boga. Boga, ki vstopi v zgodovino, da bi odprl našo zgodovino za večnost. In zato se vam zahvaljujem vsakemu nas posebej za tisto, kar storite, zato da bi se sporočilo Božiča, gre za sporočilo Božiča, širilo naprej. Tako v umetnostnem oziru, še bolj pa v tem duhovnem, globoko verskem oziru. Smo v obletnici Frančiškove postavitve prvih jaslic in ravno sedeli smo bili skupaj v Zavodu svetega Stanislava, je bil profesor Slavko Kranc, predaval našim župnijskim pastoralnim svetom in ko so se pogovarjali, da grem na blizu, je rekel, pa veš, kaj je bilo postavljeno v Greču? Ja, sem jel jasli, volk in osel in zgoraj oltar. Vse ostalo moramo pa postavljati mi. Mi moramo biti tisti, ki sprejme, ki reče fiat kakor Marija. Mi moramo biti tisti, ki je pripravljen spremeniti svoje načrte, zato da izpolni Božjo voljo, kakor je storil sveti Jožef. In potem se začne dogajati tudi v našem življenju Božič, kako se je takrat zgodil tam v Greču, ko so navzoči zagledali v Frančiškovih rokah Jezusa.
in vam res želim, da bi se vam ta Božič dogajal ne samo 25. decembra, ampak vsak dan znova, da se Bog rojeva v vas in po vas za ta svet. Hvala lepa. Skupni imenovalec, ki omogoča to soočenje med Evharistijo in učlovečenjem, je Božja ponižnost, ki Frančiška nagovarja v obeh skrivnostih. Da bi videli Boga, je potrebno preiti od preprostega videnja do gledanja in verovanja in predstavljata dve podobni ali usporedni situaciji. Situacijo Jezusovih učencev, ki so videvali človeka in morali videti in verovati, da je bil Božji sin in naš položaj pred Evharistijo, kjer vidimo kos kruha in moramo videti in verovati, da je to Kristusovo telo. V poznem življenjskem obdobju, v tem času, je pa Zajerjeva delavnica naredila tudi jaslice. No, zdaj pa tema mojega predavanja so tako imenovani jaslični motivi. To izraz jaslični motivi sem pa našel v knjigi patra Leopolda Krčarja, Jaslice, zgodovina jaslic in njihov ozdanjevalni pomen. S tem izrazom bi lahko imenovali stalne prizore, ki jih srečamo v cerkvenih in pa hišnih jaslicah in predstavljajo dogodek Jezusovega rojstva. In nekako smo svetega Frančiška postavili za rumene cvetlice, rumeno sonce, tako da tudi nekako razsvetljuje ta kip, ki ga želimo Patru Robertu, kot sem rekla, v zahvalo, da vse te znanja, vse veselje in vse, kar smo bili deležni, vsa znanja preko letošnjega in tudi bodočih jubilejev. Hvala lepa vam za vse. Dobri oče, ob jaslicah razmišljamo o rojstvu tvojega sina in tvoje velike ljubezni do nas. Polni hvaležnosti te prosimo, blagoslovi te jaslice, da se bomo mogli ob njih srečati z novorojenim odrešenikom.